Pasambayan din malagsak, ken liliwain di katang panunutan. Abuya kaya ngay kaya istorya, ken magkakatawan di programa ni Mr. Roderick Molina. Sinunod programa naslit sa gulay, pakablaaw, kinantaan, salit di kiti pata na Pilipino nga dahil sa ririt ken boses na nga pakabakan kaya kiti gatag nga makatulong mo itong galo pamilya. Dahil to di Ray Alken Liliwa di kiti OFW Worldwide. Inaldaw sa mga sampay manipot tangatan tinulong di internet. Pagkaliente ang kuya. At ang kanayon nga si Putan di Page Me. Dahil di programa kaya nagsabot ka na kayo, manipot ka di kiti magbukel ken grupo di kiti admins. Iti na ito yung pay. Panagikat kadwa di kiti online broadcaster DJs. Ken di kiti pay adang kay guest manipot di ito yung page. Ken kang runana di kiti ayodin tayo nga viewers. Dahil ito iti Ray Alken Liliwa di kiti OFW Worldwide. Hello kada kayo amin. Happy watching. At datuin ako na po. Merry Christmas kada kiti 5 million in the house. Say present if you are present. Ano tatapag buya mo ma'am? Ayoko ko. Patam na tayo suna. Hello, mega shout out kini Chenny Labor ni Evelyn Talvo ken gagayem. Diamo nakapo iti anuncio nga agbuybuya iti nanumu nga live streaming to mo tibiyang LS. Hello to Evelyn Talvo ni Chenny Labor ni Inday Baliday ken dagiti pito nga agbuybuya iti daytoy nga oras. Hello, good afternoon, good evening, Chenny Labor. Hello, textmate, malipatan kagadi. Nuna ibusen, lukot ka te-textken ka. Pati allowance ko, ket nairaman ka. Tanu awan lod mo, pasaan ka. Sorry textmate amin. Agyaman na kapog iti 8 nga milyones dito nagiti live streaming to mo tibiyang. Thank you very much kata kayo amin kakapsat. Ayan, agala na kung tinagan niya. Trabaho ka, mairaman at met, iti masapula. Text mo kanya, mangpalag-an ko'y rik na. Tawag ko ken ka, rik na ti agayat. Iliw ka di. Hello to it. Happy watching kakapsat. Agwa kayo ta diday. Inday Badiday, go. Hello to Evelyn Talbo. Galala na ko na po Evelyn Talbo, isusurat ko ta ag-spin tayo tat madamdama. Spin. Evelyn Talbo, go. Nalpas. Okay. Wrong. Okay. Evelyn Talbo, hello to Chenny Lover. Chenny Lover, kasali ka sa palaro natin. Mag-i-spin tayo mamaya. Text mo kanya.
tuwirik na. Hello also to Evelyn Talbo, to Hamad Alaybami. Di Hamad, jakpay nakalodading. Madam Hamad Alaybani. Alamad Alaybani, to Arceli Lizardo. Text mo kanya, mampalag-an tuwirik na. Tawag ko kanya. Sino pa'y? Manilin Castañeda. Hello, Marilyn Castañeda. O, ikakay tinagan nyo madama nag-agin enter ako. Marilyn Castañeda. Castañeda. Marilyn Castañeda, Danagamon. Mega shout out sa mga bisita, sabi ni Chenny Lover. Ayan, 7 million in the house, please. Thumbs up, can share. Kakapsat, can kaya. Present kayo. Present. Okay, Inday Badiday, Evelyn Talbo, Chenny Lover, Hamad Alaybani, Arceli Lizardo, Marilyn Castañeda. Sino pa itiawon ito ni Evelyn Talbo, yang kakapsat can kaya. Hello, happy Me watching. llamo Ip y somos la primera familia del mundo. Hello, Jenny Lover. Malapit ka nang makakuha ng 1K. Dice que el clan no se separa. Jenny Lover, happy watching. Jenny Lover. Patalastas hatid sa inyo ng tinggal. Patalastas kakabsat ken gagayem. Yan. Thank you very much kada kayo amin nga buya. Dagito ya po ko non-copyright so nga awan danag. Thank you. Watching from your cell phone. Thank you kada kayo amin kakabsat. Marjorie. Ayan, nag-isi-sesen na kakabsat kada giti Inday to Nabayag sa atin ang sagtasapon mo. Di mong sumbatan nagiti-text ko ka. Bunuan ka sa bali akate-text mo itan. Nalawlawag kumano ipudnon kanyak-yak ko. Takno na mo ti aramin ko nika. Sorry mahal, pasensya ang laguman. Taawan ngamin tilog tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikitin ag expartay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade kita. Hello, mahal. Kumusta kayo amin? Kuken ka ang lalo itata adayo may sakin may siya ang mamiss ko basta update ka. Yaman na kalagiti sa nga pulo apo nga milyones nga dalitoy. Present kayo apo. Awan jacket ko kuna da. Ikang kay ti jacket yo no agi baba kay ti balayo. Itinapateken ka. Hello to Mami. Hello to Ruby P. Galapon. Ruby Galapon. Ruby P. Galapon. Galapon. Okay, Tanagamon. Hello to Joby Pablo. Joby Pablo. Agala-ala nak tinagan kakapsat Joby Pablo.
Thank you very much, Joby Pablo. Adamot dito yun ni Melanie Uganisa. Hello, Adi, Melanie Uganisa. Di ka mo nang titi number nga lodak. Barato ka ginaba mo. Hello to Mami Mai. Mami Mai, Urita kaabsa. Mai, Urita. Hello ka na kayo. Amin na po magbuy-buya. Agyaman at met ka ni Ethel Collis. Hello to Ethel Collis. Damdam mo na agbuya ni Ethel Collis, ah. Ethel Collis. Ethel Collis. Ni manang man tayo pa eh. Makabanok ti makapakisika kakapsat. Apog luto kami palang ti sinigang manang Angelina. Itinapatiken ka. Di magpalan. Yailiupuken ka. Hello to Jonifer Repalara. Thank you very much for watching, Jennifer Repalara. Jennifer Repalara, happy watching. Itinapatiken ka. Nag-stick pa din. Di magpaalan. Yailiupuken ka. Jennifer Repalara. Jennifer Repalara. Say present kakapsat. Kagalalan at tinagnagan nyo. Hello to ading Glenn Molina. Happy watching ading. At tibot ni Hamad Alaybami. Alamad Hamadan at atayin. Hello to Glenn. Hello Glenn. Ay tabon tayo bingon. Ledong, nay tabon tayo binin. Kano tabon na? Ayan. Hello to nalipatakit kasi nagmalmalimbis kasang sangpot ko sir kanana. Hello to Catherine Canto. Hello Catherine, happy watching. Kalagi 15 million. Victoria, tinagang ko. Ayan, madama na ka po nga mga agisusurat dito ay ayan, spin. Hello to Catherine Cantor. Catherine Cantor. Hello to Catherine Cantor. Ampay manong tun Miyerkules pa. Mabayag mo it. Na? Yan, esto para mañana. When nagkanas tunggal aldaw nga aglabas Tawag kong hilado todavía. tunggal adda ni Victoria iti Hi kuya, kuna ni Catherine Cantor. Jenny Labor, ni Catherine Cantor, ni Glenn Molina, ni Melanie Uganisa, ni Manang Lina, ni Ahmad Alaybami, ni Jennifer Repalar, ni sino pa iti Ruby Galapon, ni Ethel Coles, adamin na ganyan ng diya ka mo gisong 14 million, happy watching. Nalagasan ako araw-araw 1,000 na sana sa aking kupon. Bakit? Ala, Jenny Lover, bakit wala ka palang ano? Jenny Lover, happy watching. Hello to Melody Tolentino. May sanga dakon. Melo Jane Tolentino, happy watching. Para nabigat ko na ba? Awan na ka ng dalabigan mo. Melo Jane Tolentino. Kahit kumot data ko mapitsa na. Kaya mo nakiti pa nagbubuyan ni Melo Jane Tolentino. Happy watching kakabsat. Maribel, hello! Puno ni Maribel. Maribel niya si Dayo, nang kayo. Sinigang, tisidaw tayo apo nga ika. Inikak ti Tiberos iti Espanya. Hello to Maribel, happy watching Maribel.
Maribel Lizardo, Danagamon. Yan. Naglaba Awan met ni balong guwapo ko na. Dahil ni Edric Manang, the chai nga kwa mao. nadamag Kuna na thank you kano. Thank you. Apan dadto pala kano gumatang tikwa. Naka ida akong bossing ako nagpintasan ta pinaka bioteres kang kun ano da ka palang ita at supervise ka dagiti kakaduam. Musta ading Maribel kun ano man ang Angelina. Hello to Chenny Lover. Teka, Chenny Lover at bigyan kita ng jacket. Chenny Lover, happy watching Chenny Lover. Ni Victoria Sinobliana 18 million in the house. Hello, Dian Castillo. Thumbs up dan. Hello, Dian Castillo. Amo yung tatay bigat ni Mato T79. WH ko kung ano do ko basimot nga ngaktuan na pa. Barbarang umati sa kagasot tata. Hello to Chenny Lover. Hello to Dian Castillo. Guri ka ata. Ipipang ko dito na ganyo dito spin, nag-spin tayo man. Patasan tayo man tag-spin. Dian. Niya po kawanam. Na? Okay. Thank you kada kaya amin kakabsat ken gagayem. Dian Castillo, happy watching. Thank you kada kaya amin kakabsat Dian Castillo. Sa paasarda ng padasti. Hello kini ading nya na kana. Ni Frederick, happy watching Frederick. Kada kayo aming kakabsat na Ruby Kalapon, wow, nagmayat na tugtugon kakabsat. Nagiti tugtug ko apo ko nan copyright ko na namot ko parang akaday saan. Ilocano song non-stop, non-copyright ko na non-CPR. Isalayo kakabsat. 18 million in the house. Hello, Catherine Kanuhan kayo madanagan. Si Selena Ken Rubita. Si tayo amin TV Manyas. Hello to Marinela Ruatos sa Tamsabdan. Hello, kada kayo amin kabsa. Marinela Ruatos, happy watching kabsa. 19 million nagitipada nga Bimanyas nga hanga mga babak iti Euro million iti Espanya kakabsat. Kumusta kayo amin? Mayat ti salsalak dito eh. Matic sir. Okay, matic ka na. Isalam kapsat, pakikat iti bambano. At dagayam dakesta. Hello kakapsat ken gagayem ni Madina Mukayatan. Sino ti awan naganta? Marinel Ruatos. Hello Marinel Ruatos, happy watching kakapsat. Yaman na kada kayo amin kakabsat ken gayem iti ayayat yu mga buya kada giti videos ko iti dayto nga YT channel ko adalang nababati na po nga 1,002 nga WH parang maala kon ti 4,000 1 tulangan kakabsat mami bali makakwalangan. Hello to Ruby Pigalapon. Ruby Galapon, hahagyaman na kakapsatada kayo mang dus-dusingit kanyak na bandog na nagmalmalem ka na naman ang Angelina Cortez. Hello to Dian Castillo, happy watching Frederick. Basi ilaon basi ilangan na na puso nga ianos yun lang ti agbuya mang i-contribute kayo ti sagmumay isang orasyo nga agbuya straighten nyo ala ka amoy bumaniit pa'y dato'y TV mi ka natin may isang cellphone ni Mami May nga naka-open nga kang kanayon agsasaurat ta nga natay bigat naka-open nga natata
So nga talagang kamat-kamat at kakabsat. Basi ilang nga talaga. Hello to Mami Mai, Joniper Repalar at naklang makabuya man yung live yun, sir. Wala, okay lang. Ni Catherine Wences, batan tayo no, bimanyas tayo sa bali, pagswerte yan tayo kakabsat. Kung naman ang Angelina Cortez. Ni Ruby Galapon ko, mayat katawak dito yung manang lina. Ilik ko ta uray, ipandati wheel of fortune, tanagan ta, ket dimet mabulot ko. Supay, lakal di pabayadan kuryente ko ng house. Supay, bayadan ti kuryente, malum, po, mamalum. Nakapay nakabaybay ti ko kuryente, Simang puti bilmi ko, nasuro ko sa agasot. Nanang, danong konsilaw sa agasot, simang pot. Ayang kakabsat, nagpipintas na kitisam sa mayweng, isagsagot ko kada kayo apo, nga OFWs nga nabambanog, gyaman na kapo. O yan mo itatel daw, nag-live na. Nagadunga, nagbuya. Sa nagbita mo garod nga nag-live at karkarindarak, papan nakagsundo ko kajubing, kapilita nga nagbabay na kinsigidan na po. Ruby Galapon, ha, kung na naman ang Angelina Cortez. Catherine Wen, Mansis Lina, agsupot-supot tayo latan. Agsupot-supot. Yan. Kung ano agsupot-supot, support-support ka no gayam. Sus may Joseph, kung na ni Mami Mai, kung ano supot-supot. Kung ano gisupot kayo tiga daw. Siya ganda nga nakabasa. Support ka no. Hello to Ruby Oray hang mabunot nagan mi panay metidus ngit tayo kanani Ruby Galapon. Lapo musem-musem kayo, tauray no nabambanog kayo ako na manin. Nagusem-usem kayo, lak papada tayo Siya ka nabambanog ang tugtugag malmalong susurat ka naglalaok papaw. May sanak nga itay nga si nga may isa nga nagbuya ko na ni Ruby Galapon kakabsat kagyaman nakakabsat yan ang anusyo apo nagaduti binuya-buya mikin ni Mami may contest kami nag-live ni DJ MJ nag-live ni DJ mapanakin ni DJ mapanakin ni DJ MJ mapan ni Mami DJ MJ dua nga cellphone ti agsin doblat kakabsat tapos nag-live ni DJ Weng di ako na nagbuya ako na DJ Weng dati pa ako sa question na tapos niya pa binuya nag-live din lang kaman nagbuya na manin ay maulawak Mildred kakabsat ken kagayam amuna mana nagisupot-supot ti gado amuna ti na managisupot ti gado madala naka-play lata ka na yun sir ko na ni Aman lalaki lang ti agsupot busing ko na lalaing lang ti agsupot. Hello to kukawayuan ni Taraki tamyan ta interviewon tayo ni Taraki baka no tinakaw naman tay dayaw na ako nana when sister Catherine support tayo lata naman nakaplay lata kanya kon ay kakabsa kang gagayim di bagat kada kayo nga OFWs masubalita alwadan nyo sigaw ka dito tawa-tawen magtaw-tawa-tawak ka nagtaw-tawa dua kami kini Mami may tintin na wataw mapangkadita ni MJ ta siya ni DJ ito no the question ni MJ gure kata siya sumungbat no niya iti muna kanu nga Reyna ba Mami ti Queen iti Pilipinas ala i-google ko kakabsat apo nariga mo gayam ti ko i-google lima gasot gasam di lima gasot gure i-google ko kung nauna ang kami na po nag-remove kay first Queen of the Philippines ka na ay tamok 19 nya sino na nga ba Mami 1916 sapay lang nakpay na ipultit iti kasano nga mga habak na may google ko ana mamu ni Google mo nag-review ni Google kakabsat ken kagayem iso nga first Queen of the Philippines ka na kanya taon niya tinagan ni Queen kuno ni DJ MJ ko na minala narigat kakabsat ken gaya
Sadya kaya Hello, 16 nga naka-online. Hello to manang Adelina Portuguese. Happy watching manang Adelina Portuguese. 16,000 kakabsat. Nicolas Albularyo Nicolas Canong Alborario kakabsat. Nangiyakang iti adobo ngemisuna ti simmango subasken aros kaldo nagbeladan ti karao tisukin patay ti lopo nay diretso kampusan to Nya, mayatan. mimet nga nakuana sa bahay Ipaihinay-hinay mo, mama. na Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. itibel lang ay Wala ta nagpuskol. man Hello kada kayo amin kakabsat. Inya tiyawan tinagan na dito eh. Oh. Itiyawan tinagan na kakabsat eh. Dito ni Apikas dyan. Sino tiyawan tinagan na? Say present if you are present kakabsat. Hello to Melo Jane Tolentino, ni Manang Angelina, ni Ahmad Alaibani, ni Ruby Calapon, ni Catherine Cantor, ni Maribel Labon Lizardo, ni Evelyn Talbo, ni Diane Castillo, ni Mami Mai, kastamit kin ni Chenny Labor, ni sino pa eh? Ni Marinela Ruatus kakabsat. Hello to Arceli Lizardo, ni Arceli, ayan Arcelin. Arceli, ni Glenn, ni Ading, ni Melanie Organisa, ni Jennifer Repalar, happy watching. Etel Cola, hello sir, good evening from Kuwait City. Etel Cola Coles, Etel Coles ko nakidi. Joby Pablo, ni Ruby Galapon, ken da kayo amin kakabsat na 15 million. 15 million. Mayat day tatugtog makapakulagtit ko na niya pugaro bigalapon. Anak makapresent kanya akong tabi manyas naktumetlaon ko na naman ng Curtis. Po, present kalata naman ang tao rin danagan na. Baka mo idilakal man ka baka no tatang kumayatan. All daw naglabas. All daw naglabas. Apo Ruby Galapon, kaptem ni amom tagsala kayo. Sampit niya yan awanan niliday masig ragragsa pinagkagibita Kanikin sa pata. sinanganta Sir, birthday ko bigat, December 15, bumakit taon to'y abroad ko na. Alak, happy birthday Ruby Galapon. Hello, yung mangtit kanta picture mo man i-post ko dito yung page. Happy birthday to Ruby P. Galapon. Happy watching kang ka. Alak, happy birthday latan Ruby Galapon. Mga amungisan kanto ti picture mo madamdam at i-post ko dito page. Tabar-bar makita kita anak mo no tayo asawam ay di pamilyang di Pilipinas sigurado kita dati page tatay ko mapang 20,000 ay 20,000 ti followers na nagaduta yung kakabsat. Nagaduti baro-baro apo ko sumbret ngagbuya iti page kayo. So nga giyama-yama na kay ti panagpalaw yo amin. When sir damdam ta ageksita. Isa na nakti-picture mo kakablawan na kantumot at kanayong avid viewers ka matiliw-liway. So nga amin nga birthday kakabsat. No sino tag-birthday kanyayo? I-message that. Birthday na nabigay manong kay pamonti picture ko kablawan nakto ko na mlatan ang may sikreto mlata mo tanang bugbaga. Birthday ka nun ni mamin. Happy birthday kada kayo. Kumusta amigos? Buenas tardes. Ralph Grayson. Hello Tarakiti Amianan. Hello amigas kano kaabsat ken gayem. Amianan, Tarakiti Amianan kakabsat, mahan tayo.
Ralph Grayson Bangalan, hello, hello. Kumusta amigo, amigas? Buenas tardes ka na. Eliani Gayam, Daniel Eliani, iuray ka nga rin, sumurad ka. Ayam mo yo, into no 25, December 25 kakabsat ken gayam, ag-live nakto. Ag-live nakto ti iti Noche Buena ti 24, ag-live nakto ti 25. Amin nga greetings yo iti pampamilya yo, ibagayon to kanyak ta isurat kunto amin dagiti pagbati yo iti naragsak na Pasko apo dagiti kwaya. Amin dagiti mayata pong mangti iti greetings na iti Noche Buena 24, iti Rabi iti 24 kakabsat at 24 itoy ag-live nakto apo iti Rabi iti 24 dito Europe i-J2 page kakabsat. Anak tumaturogon, tagaramid kam tumuti handami no, adarami di nga bibingka, laka hello gwapo na atap kano. Pagpayayam tagarod sa Tagalog ken ti Ruby Galapon, isen mo to kanyak dagiti nambo. O Ruby Galapon nagasam ni agpayayam nakano kana ni manang mira. Oh, la. Ruby Galapon, nagpayayam nakto kano na dakano regalo ni manang Angelina Cortez. Mira, gwapo. Hello gwapo, naatap ka na. Yan, nakikikon na tu aquí, tu venga, póntelo tu mano ahí. Así. Mira, hola, amigo, amigas. Venga, hola, amigo, amiga. Venga, hola, amigo, amiga. Hola, amiga. Feliz Navidad, venga. Feliz Navidad a todos. Oh, Merry Christmas to all of you kano. Feliz Navidad a todos kano. ¿Qué más na po? ¿Qué más? Ala, wow, thank you manang Lina Cortez ko na niya po Ruby P. Galapon. I-message na to ta, laglagi picto tag live na bigat. No, di birthday na. Niya po Ruby Galapon, birthday na nabigat. Thank you kano manang Angelina Cortez. Special live presentation iti birthday ni Ruby P. Galapon. Konakto dito. Kas diyan, nag-birthday kayo, i-message dalata. Ag-live nakakabsat. Ang pag-question kay mo tao, duwa kasulang mo, ito pang question, tano adong magbuya. O talo, o patunan nam, okay lang, ba o madino, adunay. Wow, thank you. Hello, Ate Maribel. Kuna ni Ralph Grayson Bangalan. Wow, thank you. Kuna na. Ayan. Tapos si Bagayo kung dagiti pamilya yung di Pilipinas, agbuya kayo ito di jay liwliwak special presentation iti birthday ko na mo. Di mga bada pa itilaw, gasam data. Insend ko tayo link, sir. Kuna na ni Melo Jane Tolentino. Link. Lagi ba sa pakita mo? Ako naglumog dati nga pitsang kakapsat kan gayem. Ma'am Catherine Eslabon Cantor. Wrong. No. Catherine Escalona Cantor hanga Eslabon na aputarakit amyanan karyaran na kadita. Agkasinsinta ya dagita ni Maribel kin ni Catherine. Catherine Escalona Cantor. Hadban sa happy birthday Ruby ko na ni Melo Jane Tolentino. Thank you sir very much and Ate Angelina Cortez ko na. Awan na awanti kwa na. No kano kag birthday tarakit amyanan ni message na to. Hello advisor ko na mat ni Apo Maribel Lizardo kin ni tarakit amyanan. Ko ni Ayan kakabsat, nagsinukat iti pilyedo da Maribel kini Catherine. Ruby Galapon, salaom dato yun talagang welcome sister Ruby Galapon. Melo Jane Tolentino, thank you very much. Kanan. Balsi pulipul dato yun. Ramdam anak dato'y kanundang pizza.
May dati pa. Ray-ray, ito'y puso, amal-mal kay Maandayo apo ti pizza. Hello sir, tarakit kami yanan, bagatan loud kundaya. Ititayak ni tangatan, no siyak mantay inka piwen, naatak at ituwen, di mo tagukuan. Kasla kami kini yung Catherine, diaya ni DJ, kantor kami nga dua. Yes, Ma'am Catherine, eskalera gaya. Nya eskalera ya ke eskalong na. Eskalera apa? Eskalera maju ya. Kalau aku kailang una se kade bisa na padasap tinagnar se caregiver po tino braka po agpais mo tilakay nagang sabtis muna agure kaya po tamang kami lang basitag sublinak madam na after 15 minutes agtututong kay pailaan ta agtututong kay pailaan po tamaan tayo pa noong kami mga alas 8 na ba medyo naladaw tuunay manin so nga ananusan nyo ba si tagtutungtong dito yain basaang kayo madamdama sino ti sumurag dito yung present ko na takkel baser apo kung Espanyol siyempre lakay awanin na nalupuyin nga batit kakap sa tadi Espanyol nga lakay kumusta kayo takkel bajay bari banyuda ko na napse. Mga ni mami mayan mga tayo apo. Medyo i-close ko pa lang tanyo na makita ti subumi nga nagdaklan. So nga atutungtong kay pa lang apo. Katungtong nyo ni tarakit mianan bagin so na ta. Mga tayo apo, mga tayo. Ang sublinak mga 15 minutes paspasak ti may agsubo. Maling ko akan lidaw, naglignos nagpuntas ka, aglalong lumisem ka, malukoy day tuirik na, talignos day karupang, pingping mo akan lidaw, kauman ay laarag sa bang arko kandi mabaling ko man naeng anumat matulog ka adda at nasibay mo tapnudan bantayan ka matmatat day karupang pingping mo akalidan umanay dan aragsa bang ako kaniliwan uray no sa pulen nakto no awalat amatid kidamton awan tot serbi panaglaylo kagay tamang ngayat jaknet mananampun dasat tiag-yag sapsapulen ka sibay mubiyag ko kankantaan ka taing kali at ibagi agserbiken ka no agapay patay bubiyag ko tumanyaw ka taang kalisod biyag ko anarigat tiag sapol babae na kaayan-ayat adu puyat mo kenriga na lakamen to'y bagiksan to diag manan
tuntoy na puno nga ayat ko Into no makita Ni ading kong nagsulsulo Mas layan na Kasunod ay ta Naranyag abituen Saging ti ayan na Dijay na'y sabong isan yata Siyak ay makagunayan Amang buy-buyakin kuwana Nay kita man Kita eknet No umis-isa Uray saan sabit Isulaw na'y tinang pangawis Isemyan ko No isip buy-buyahe Kasrusas Ika'y piting na Kita ay ganat Chay marti anipin na Adan tulawayan Anya ti gandat na Ingat yung idaton ko'y napuno nga ayas ko Into no makita Ni ading nagsusulo Nagrikatin Liag ko Liag may sa Kan ka na yung lain Asi iliwag kenta Init bulan jay nga to Isudat saksi ka Ay wen Ugyag ko dinagtad ikawa Mamati ka Liag ko Ket ipangagnat Ulilan to'y puso Taginuran ni ayat Ibukbuk mo Garuden Tidiruni ayat Kananamit Na minsan pa'y isang ayat Na minsan pa'y Biyag ko Anairi Depa Nagparang Adagos Me llamo Ip. ¡Que pare! ¡Dale al ombligo! Y somos la primera familia del mundo. Los Cruz. Otro día espectacular. Papá siempre dice que el clan no se separa. ¡Esa es mi niña! Taladawang kan Uray no sa pulen nakto No awanak amakikitampun Awan tut serbi Panaglayno Kagay taman ngayat Jaknet mananampun Dasat tiyag-yag Sapsapulen ka Sibay mubiyag ko Kan-kantaan ka Taing kali at ibagi Agserbiken ka No, at dapat patay bubiyag ko Tumalyaw ka Taang kaiso Biyag ko anarigat Tiag sapol Babae na kaayan-ayat Adu Puyat mo kenriga Nga lakamen to'y bagiksan to di agbanan Ingat ko idaton to'y napuno nga ayat ko Into no makita Ni ading kong nagsulsulo Mas layan na Kasunod ay ta Naranyag abituen Saging ti ayan na Dijay na'y sabong isan yata Siyak ay makagunayan Amang buy-buyakin kuwana Nay kita man Kita eknet No umis-isa Uray saan sabit Isulaw na'y tinang pangawis Isemyan ko No isip buy-buyahe Kasrusas Ika'y piting na Kita ay ganat Chay marti anipin na Adan tulawayan Anya ti gandat na Ingat yung idaton ko'y napuno nga ayas ko Into no makita Ni ading nagsulsulo
Agrikatin, liag ko, liag may sa kan kanayon lain, asi iliwag kenta, init bulan jay nga to, isudat saksi ka, ay wen, hugyag ko dinagtad ikawa. Mamati ka, liag ko, ket ipamagnat, ulilan ko'y puso, kaginurani ayat, ibukbuk mo ngaruden, tidiruni ayat, kananamek namin sampay di sampit ni ayat, namin sampay biyag ko, anairi depa, nagparang adagos, taladawang kaniya, masika biyag ko, binagkat baybayan, tanal Pasko ngayon kariya di kan lipagan. Sikat ti amin ko, pangital ka, daytoy puso, biyag ko, iturayam to, inggana, kung paltanen ko. Awatem met, daytoy ayat, ikusam, daytoy puso, tauray intang kaano, yak ko saan kanton naglindo. Daytoy nga aldang tinaikari, puso-puso, ket agundi, tapno sa ngalen tani ayat, tumaday to'y biyag inak iyawa, tapno sa ngalen tani ayat, tumaday to'y biyag inak iyawa.
Man mas baalan na palaus aledang sa weman nuan niya iti nagkuranga taapay mabinay bayan na Samit alagi pen dagiti naglabas isla saan nga agpupas di indatun mo nga ayat ngem anyan anak sa em kain ka ginuliban naglikutan Karikin sa batang Ubiyag ko apay Kastoy di kalak-amang Inka impulbutoy Napudno nga ayat Mulwak tuman arubos Riknak di aksak sa gaba Kapubiyag ko Hello kada kayo amin kakabsat. Sino ti simbrek dito nga awan nagan na dito ayang ko. Kapubiyag ko Diin paay mo Sir atati limang lapas. Sir upat pa yan. Kapubiyag ko Hello to Jan Padua. Hello to Jan Padua. Happy watching Jan Padua. Ampay na ilod ate inaba. Baka bigat mo no madam na may send ko ka na ate loader. Agyaman nag-present ko na na. Niyan pa nawait ngagdengdeng kada kita tukar mo habang nakaidan ko na kaabsat. Hello to Maria Teresa Sila. Ayan na po. Amin nga sumurag dito, masapol nga present kayo. Ispin tayo madamdama. Kasi pasamto kanya. Thank you kini Maria Teresa Pisilaw. Iti pa nagbuya na. Tataka lang nagbuya dito yading niya. Nagiti 11 million in the house. Teresa Silaw. Happy watching. Ayan na. Sisiman. Sino maya po? Ni Jan Padua nagmayat agdagdingig kada kita. Tukar mo sir habang nakaidan. Takil bye panpanyuda. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. Anay? 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. No problem, sir. Mapagasatan na kulatan nga tapno. Latan tapno adado. Mapagasatan na pantatan tapno adado kano. Wine. Sabina, iyayat kayong parik na. Paki-thumbs up kakabsat. Nagati simret nga pa nag-thumbs up. Thumbs up. Ikwatyo ni ispin tayo. Mga makita? Kata kayo amin na po, kaalpas mi nga nangan. Sila kami ti sinigang.
thumbs up Dan, Joby Pablo. Adan nagang mo Joby Pablo. Adan, danagan mo Joby. Na? $13 million in the house. Pagananusan nyo latan na po dagiti sunsunata nga isagsagot ko kata kayo tahabang nga nakaida kayon agyam-yaman up. Manang Lina Cortez adan picture ko ko na. Tutoy abaya agi insenyo apo mapamdama ta gamgamitik ti duwa nga cellphone ha kung mabasa pa yun mabuya dagiti insenyo madamdama nalaka lang met gayam ti agikabil picture ta YouTube palasem ko namawan pa yung picture mo nga makita dito Eliane Domingo, hello everyone konana ni Eliane. Sir Sabina, di ayat kayong parig na. Hello to Ezra Ortega Gumarang, happy watching. Ezra, happy watching. Hello manang Perlita Glipay Matias, good afternoon, morning ading Roderick ng ading May. Ayan si Mangpot ni manang Perlita Glipay Matias. Agyaman manang hindi pa nagbubuyan ni manang Perlita Glipay Matias. Awan met picture mo ruby ko na. Hey everyone, I'll be watching and listening ko na ni Manang Perlita Glipay Matias. Thank you very much Manang Perlita. Thank you to shout out ading Roderick ko na. Awan na nyaman naman ang Perlita. 16 million in the house. Sagyaman na kiti hindi pa nagbubuyan ni Manang Perlita Glipay Matias. Amuyo kakabsat siyempre agkam kamatak iti WH nga kunada. Iso nga live na nga live. Iso nga hang kaila Ma'am Uma nga isensen ang apo iti messenger dagiti link tapno lang agbuya kayo. No tumanaw kayo kaya manakano saan okay la ang makakabsat. Tulae hello sir, kuna ni Maria Teresa Pisilao. Yahoo nagmayata music kuna na. Alam mo manang dagiti music iti music apo ditoy kodatoy. So nga ananusan yon kakabsat talaga nga agiti Ilocano nga non-copyright kuna na may. Alam mo sir, di ka madanagan ta ada kami nga mang support aking kapanan. 19 million in the house. Ay manong di kaunay agpalpalalo inayat. Hello LB Pasqua, happy watching LB. Kang katinaga mo dito yung pin, ay dito wheels. Ag-spin tayo madamdama kaya tan ni mami iti agtalmog. Agyaman ak LB Pasqua ken kada kayo amin kakabsat nga agbuy-buya iti nanumu nga live streaming ko. LS nga konada. Adayo ti disgrasya na pinpintas itirik na aglalon babbalasa iti kadenden na amangan mo sumruka manungket agpabilik ka tatay bunada LD Pasqua. Basta driver switch laber di awag da tagpamarang da
I'll be watching LB Pasko, nagmayat takan tanser ko na. With 18 million in the house. Nagwapo tabyunan, mama. Inayad mo, tay tapanag parubuat mo. Tanarigat manong ko, no maitudong, tay ta selenyador, ket di ka makapagpreno. May mayat, tay naanad ako nada. Adayo, di disgrasya na pinpintas itirik na. Aglalon magbalasang iti. Kasano ti biyag ko ditan ni ente balasyo ti bayo. Dabalbalay na pa ilang mo. 20 million in the house. Bubuya kami apo datoy ay kanta ka dati background na nagpintas. Ni. Taag pang marangda nawan asawa na. Okay, no? Niyata kita. Tabako. Tatay kunada ngay sarsarita. Basta driver sweet lover di Hello to Maria Teresa Silaw ni LB Pasko, naka-own dalawang Civic sir ko na. Aliani Domingo, happy watching. Thank you, LB. Awan plete puro libre. Get no sexy. Awan plete puro libre. No sexy, awang plete. Puro libre ka, no? Mga bakulang, halina kayo, rampan na! Taray nga taray, lakay at pilay, magmag na Nagkat-kat. may saabading agik-ikis, sa pangdiling pigis-pigis. Nakaluganak itipat. Kada kayo kami na po nga 20 million in the house. Nagpipintas na kiti tuktukariyo ako. Talagang pagpaturogon. May kaabog pinagkidnap, mag-contact lens nga rampaak, mapanmanen ngenen at sinubong nga ang patpat na. Taray at taray lakay. Sinubong agpapanag ka no gasam data. Kat-katay, may saabading tiagik ikis, nagpangdiling tigis-tigis. Sep-sep ang nung partitul. Tulang. Lalas ama lapang uraywas akit iti ganda basta mairing ken madasma lapang-lapang tihilig ko dadakila kadamasyo taray at taray lakay apilay magmag. Kada kayo nga 20 kakabsat. Ito nag-spin nak madamdama. Present kayo May saak nga badi nalaing asunik bab linis sukul to'y bibig ko nalaing ak nagtabako. Bimisukul ta bibig na ka no. Nagwapo ta mami mo. Nalays natayan sa mo diya. Kiberkulat ta basta gwapo nagyumasti ako bo. Taray at taray lakay at Hi to Lynn Domingo. Happy watching Lynn Domingo. may saabadin di agik-ikis nagpangdiling tigis-tigis ram-ram pa agmal malem ram-ram pa agpapat na sep-septer akan kanayon Kakaras na. was malalas makapasturon 21 million. Matthew juding-ding piling beauty kuning-kuning pul na timaget just taumbagen na tilalos
Taray ataray, lakay atilay, magmag na agkat katay. May sabading tiagik ikis 22 million ni Dian Castillo. Hello, Frederick. Happy watching. Lakay atilay, magmag na agkat katay. May sabading tiagik ikis nagpandiling, pigis-pigis. Taray ataray, lakay Wapo din yan, atilay, magmag na agkat katay. May sabading tiagik ikis nagpandiling, pigis-pigis. Oh, mga bakla, labang kayo. Nagayamin na po nga 23 nga naka-online. Alakag present kayo. Pagita. Ituin ka iti agsapa. Agsala jay Mr. and Mrs. ko. Hampay nakasukat dati ati Mrs. Ati Nubia kakabsat. Hampay nakasukat ni Mrs. Madi pa lang isala ka no. Hello to Maria Teresa Silaw, yung mga nang Angelina Cortez, 23 nga naka-online. Sabitan nyo apo. Sabitan nyo ka na po ni Mr. and Mrs. Hello, Lynn Domingo. Danaga mo, Lynn Domingo. Wala ni Maria Teresa Silaw at danaganan. Diba? Mayat ating nga pagpaturog tubing. At 2020. Hello to 2020. Nagmayat tadusgit muser ko na. Hello kada kayo amin kakabsat. Ikamti coins ta kwarta babae alan ni Nobyo ko. Alan ni Nobyo. Mami, kamala piso ta kagatuntan. Hello ni 2020. Ay kakatawa. 2020 kakabsat. Maya datoy pampamayan nyo. 2020. Ayan, 2020, danagamon. Oo, nagpintas dati ito karyo, 24 nga naka-online. Non-copyright song Ilocano non-stop ko na iso nga. Barbarang lang. Bagana may hiyukit mangan tayo ta ice cream kakabsa tapog palumog ka manin ako Melanie Huganisa. Apo ice cream nalamiis nalamiis ag ice cream kayo. Opo payagpaganda kita kwa noing kagandaten iumay dito'y Hawaii itaganam tabagin iti trabaho anapate dunggo nyo atoy nuna saldet ka biagnut na talingen di mula ketilien pangkedan aserken ay wen pudno unay agyag ka anatalget nuna agawa ka iti trabaho anapate biglaki din nga da paginanaan no baglaki di da no da paginanaan no kastoy nga rabing kakapsat bigat ag malmaleman data umpak isikang kakapsat kaya man ang Angelina Cortez uray ni mami paman magisikamatan ay wen dito'y Hawaii ipanagbiag ay wen natalina ay ikaagsaldet tapnon ingarumang ay dayto'y lugar awan pan nakaupay
Abalayan! Galaan nyo dito nubyo ko nubyo ang nakatukaw. Noong kagandaten, di umay, dito'y Hawaii. Isaganam tabagin, iti trabaho anapatek. Nunat saldat ka, yagnot na talingen-ngen. Di mula ketilyen, panggedan aserken. Ay wen, puno unay, agbyag ka anatalget. Manso Balayang, ito na naman ang Angelina Cortez. Trabaho anapatek. Palse. Aglalon saan ka, unay amabisyo. Di bumurong, amabiit panagasenso. Dito'y Hawaii, ay wen, dito'y Hawaii. Hello Kati Cantor, happy watching. Isalam ni May. Ay wen natalina ay, inka at saldet, tapnon inka rumangi ay. Dayto'y lugar, awan pan nakaupay. Dito'y Hawaii, ay wen, dito'y Hawaii. Ipanagbiag, ay wen natalina ay. Inka at saldet, tapnon inka Nagmayat nga ipulipos jay budaan. Ipulipuligos jay budaan. Dito'y lugar, awan pan nakaupay. Nagparang agagus, taladawang Ang kamyak. masika. Anya bati agas ti bukol kakapsat. Baybayan, tanang Pasko ngayon kariya di kan lipata. Nubukol data nga mabaling nga mga pera awan agas nan. Di ba mamimay? Inyata nga bukol ti unag ti nagbukulan na unurwar. No urwar ti nagbukulan na. Di ba kasi? Depende ang bukol kapsat ko na nam. No bukol ng arwar mabaling nga okritan. Ay bukol tinem apa. Kami ti ice wano dengupom tinapudot. Kapang katiyayan kusina yo mga lakatininis mo no lupot idadang-dadang mo data natin nagdatoy gamin. No dugol kutsay ko na ngam no bukol ice pang dengyep mo kuna man yung gaminin da kayo apo nga OFWs no amuyo nga ada medyo kurang dagiti anak kakabagyan dagiti amuyo nga ada kayo kanya da kakapsat aganad kayo ko dagijay no ado kayo siyempre sabay nga no maturog kayo iyo dagita pagyanan nyo tadita kay sarkan alwat kayo kakapsat madi man nga bukol daytan po no duwa nga bukol ka latag data no duwa ti bukol na ngam no may isa lang agasam kakapsat kin gagayem agaanad kayo da kayo agaaglalo agaadayo kayo kaditi pamilyayo apo no amuyo nga ada medyo katkatok dagiti du mga nga membro ti pamilya iti amamuyo kakapsat kin gagayem aganad kayo tahan nyo mo iti panunot ti tunggal may sa kadakwada aglalo ka sangsangili kayo kakapsat ken gagaya adus apo sir kambal tubing ko o iso nagrigat to maray ko na napiman kung adwang ubing siyempre isalakam mo datay ubing kambal ko siyempre nung nabati tayo may isang kasanon ti ni Kwan
Ading niya lang ice kapsat ko naman ng Angelina Cortez. Apo, alwada, hang kaunay ng mas asad nun niya dajay. Siyempre, yali ka kam tabagbagim ng sa bagay, ubing dagita duwati ti sa lukubam. No, duwati kita ubing mo, kwa itaray mo, iduli mo ida. Nagriga mo ti kasasaad mong kabsat. Hello to dyan, padwa. Ni Catherine isudat ti aganad, bosing ko na da. Kanya yun no naaanos na iti amuyo. Ngam no kiti nauyong, no kiti medyo dama mauyong na po, si kayo ti aganad. Marinel kabsat, nagrigat yung takambal ko na po. Wala ka anos ka kabsat. No kambal nga manok taon dan, dakkel dan, 7 taon daw no baka may isa pa lang makataon po narigat ang ila kakaata si Kamarinel. Ingat kakabsat. Dengupom ikamti nata amika cream na kabsat lalo no naot-ot. May alang da sigod nga nakadulin nga cream nga pagagas da apo melani uganisa ken no awang garudan. Ayan natin limtag ulom saka wano so iko. Ala. Imbaglaki din natang ka na koroskos di jagdanon si Kamarinel. Naglagipin nyo ako sa abay ti Paskwa. Hello, kadagiti amin na po nga 24 nga naka-online. Thank you very much. Nagpintas ti pagpunaanan ni. Talaga nga ko ni, talaga nga insadyada. 7 months pa lang sir at the nurse nakaruskos kami sir patit ni among ko lapo 7 months pa lang sir at the nurse nakaruskos kami sir pati ni among ko kunana ay skapsat balkom ni silupot ulo kon muging po ala ulo kon muging siyempre natin nagkabaglatang ka na tulit-tulit ay pa nakatin nagmugyagdan po doon na nga ito jagdanan di pa natulit-tulit ka kasanon niya ko na ni among mo ala ka alagan anad ala apumod ko na na amuyo gamin ni Marinel kakapsat ada problema na iso wala nga post na kadinamag kung baka natin pagpud no iso nga tayo kunak no adakas dyan nga dama mauyong dan apo second 40 baba po til baba po nya second floor ay tapnuhan nga agbalay tadara ay sapo nagkrigatan day takapsat ko na da amoy kaming kano kakapsat ni Marinel datang na kwaisuna na medyo nakaruskos kasa mato ti magbaga na po kitaan nyo iso nga ala po second floor nakaruskos daga kakatay ubingan nga 7 months nagsanunam na mayan yun ni amo mon siyempre inuhan nyo napakadaan ala ka daji tatang kahapsat tay nurse binagka mo tayo may sayi pa ng karuskos mo kasi no tayo ubingan nga no inubamon tanatulid kan ay apo marinaraya mo Saudi akwait sa tayan na datoy tayan ni classmate ni Glendong datoy second floor till baba lumtag dataulong uno mugingan nakarawawan ti gadil mo ang dimara no at the tempo mapangka di jay kusina inarakop ko jay may sa sir ni among ko natukul ima na tapos jay may sa ubing nagbukol met lang ala po
Inarakop mo ang clear extremist kasi na po. Ala, alwadam, alap. One. Inarakop ko jay may sa sir, niamong ko natukol ima na ala. Kitam? Disgrasya kakabsat umay nagbiilang nga mapasamak. Ada ka na di ka naman ito yung agkat katawa ka madamdamam. Rimwar ka tayo hospitalon, Marinel. Clear met extreme. Muna nga, siyempre, atapalam data bimukol king ka. Noon niya tikong ko na ni among mo. Kajubing kidi Kajubing. Hamad, thanks God, medyo okay na siya, sir. God is great ka ni Hamad Alban. Akadwa na kami nagitoy. Akadwa kayo kini Marinel kini ala ni Hamad Alaybani. Awon moya po sa bayti Paskwa. Umadani ti disgrasya ti disgrasya umay latano yo kaya na. Ala po ingat ka dita kapsat Marinel ko na ni manang Angelina Cortez. Hello sir, thumbs up down ko na ni Marjorie Leste. Marjorie, guri ka tipangka dito ipangka dito ayanti kwam ayanti iyad ka dito ayanti pin. Napya lang sir ta na ipupok mijay silid sir. So nakataray kami. Lakonohan yung na ipupok kundi pa'y inanano na kayo kumadatay lalakin. Saan sir? Adayo balay mi dito, balay na dito ko na. Adayo balay na dito. Kumaya lang ano na ipupok. Siyempre timare kayo nga maayo pa nagpaspaspas-pasyo. Hanyo na kuan ngum no aping nga natin nagkayo. Ala, aga-alwat kayo kakapsat. Saan sir? Ingat kapsat Marinel, thanks. God bless, God is good. Supay sir, adapay knife na. Talagang nuhan nyo nga na ikwa. Talagang pumatay, iso na. Aglalo no nakakuha ka, wanin. May sakada kayo naala na, dapay. Ay supay at dapay knife na sir. Siyempre di nakulukul tayo ulo nakakabsat. Nagabanatan na tayo ubing uno si katiginamatan na. Ay po ni among ko tinakaros ko sir. Daraw dusan na nadaros dusan na kami lang. Iso nga natulid kayo. Tayo so tinakaruskos. Di butong na. Wala po. Nasa umoy. Kita kasaluto nga nakastrat. Iyo balayo. Dajay. Kakapsat. Na kayo po nga OFWs. Dajay po ibagbaga dati kapsat tayo na po dungot basahin nyo tita. Na disgrasya. Domino effect ko na. Domino effect na kaluskos kano. Diyang Castillo kakabsat. When sir kasi isu binikkel jay agmauyong. Isu ti binikkel jay agmauyong. Api masadug gamin si kamo Marinel api masadug pa lang jay amom nagmuna agmauyong. Di pa lang inayaw nangayap ti pulis mo no kotain panyo ko di mental hospital api awan ti mauyong awan ti pagyanan ti mental hospital dita. Nga po. Kasanon no si kayo tinadali na tay amo mo dapay. Pagka knife na tanay bagkong na dapay. Awanin sinirek na di kwarto da sir. Talaga nga kwa na. Nga mapay na yay kwa ka na apay nga nairamraman ka no sinirek na di kwarto rimwar ka mat. Kagaaywang katubing di ka pala inlaklat na di ka kwarto mat. Sinirek na di kwarto uno nagparayat dati amo miso nga na kamo kinita. Aman sir impanda mentalon. Unang no kaspari nga magbagam nga sinirek na di kwarto na nagparayat. Ay sus gada delikado dahil ta. Awan agas tag mauyong apo no. Awan ti agas ti agmoyong no agmoyong mo lang. Ti agas nagmoyong mo lang apo ti agas na. Ay sus delikado ato kanu niya po Robi Galapon. Sinirek na di kwarto da.
agabay ti silid jay ubing ken madam. Ngumada ka di jay. Kasano ti panang tuumam kanda jubing. Nga napan ni kwa. Ala ka 7 nga bulan sika 7 nga bulan ken baglakata mo na hanlang nga natinag jubing wono niyan napampandangan dapay. Manulang ti puwersa wono pigsa jubing no 7 bulang kakabsat. Awan na ang paglagay din ta nga na disgrasya ta ubingon. Sa bagay damo ni amom di jaya muna ngam di amo na natukuli manawanen. Pasimot. Ala pa mayam hangko amuso nga adda mapaspasam. Amo among nawarimwar ka ta makitam agpaparayat no hang ka napan baka pinatay dayjay agmauyong ni amom. Kasla sika mano kayo bali upat kay lang graman ni amom. Kajubingon napamukinita sinaranamutan nagparayat ti maray kayo. Siyempre iyali ka nagjubing. No kasano ti panangaywam mo gidi dong ubing. No kasano ti panang bagka mo. Si kanay hangko mo set nga mapaspasamak jay sulod. Timbaglakat na pangkanat ano nakakitam na adag istorya no kas pangarigan. Ala ka aganan nad ka dita ang isom tek paimbag. Dato yi ajiti kwamon, ajiti leksyon mo no kas pangarigan baka makatalaw mo no may manindi tayan yon. Rak mo amin na. Kasi mo ni amom. Sakit ate matukul ti mana baka na natukul nagligasi. Hello kada kita amin na po nga 22 million in the house. Ala ka gananat kayo apo. Inaldong nga siya agi babakin agi jay baby sir kasi agi jay nurse first floor dalaang. Mapamuala ang jubing ibabam ko maydang nakita mga da madamati ko agi jay amom ka na diyag mauyungan. Anko mo. Wala po. Inaldaw nga siya ti agi babako nagigay baby sir kasi agi nurse first floor dalaan ko na. Wala po kakabsat. Alaki kas di pa mayamon mapangkat di kusina mahalakati kawon ay kunada nga ikam ti yelo na iso ti pamayamon dungo po. Kasi aglutom data no hangama aglalo no napig sa ti panakay kwa na lumutom data dukul na no kwa. Samo dungo panti napudot nga kwa ikam di kwa na aslan inis lupot ko na na. As in no idea sir adda mapaspasaman. So pay mayat ta nakakitam pay kumaputa. Syempre no hamo nakita. Baka maglakitahan naka binalingan ni aji kumauyungon ni nohang ka no naka so binalingan na kasi katinaala kumadaji kumaamo may ti kon nangam kaputan nakita naka maya lang saan nakataray kay pay lang nakaluganak iti pasagad nakadalo tisak akas labek abay wadting kadagiti amin ako 24 nga naka-online wala na nung santa kakapsat ta ililipas ko lang iti duwang oras kay sanak to agbula kakapsat dati man dali enak ka na as in no idea sir nga adda mapaspasama. At least si kati star witness no yadayum ta at ako man napasamak kin ni amom sef ang nung partitur tulang nagmayat-met atang tukarin ko na naman ang Angelina Cortez uraywan akit iti ganda basta mairin ken madasma lapang-lapang tihilig ko dadakila kadamatyo doble anad kanakan ni apo timang tarabay kang kakonan ni Ahmad Alaybani. Unad kabagyang kay gayam.
May sip, saak sip. nga bading Ala kakabsat, ala ko at least marinel, arwatos, aliso magpaimbag, dadya aamong tatano ka sa noon. Asimot. Alaw ka na kayo aming kakabsat ni Hamad Alaibani, ni Manang Angelina Cortez, ni Marinel Arwatos, ni Eliane Domingo, ni Marjorie Mabun, ni Dian Castillo, kastamit kin ni Ruby Calapon, ni Maribel Eslabon Lizardo, ni Taraki Tiamianan, ni Catherine Cantor, ni Jan Padua, kastamit kin ni Eliane Domingo, ni Melanie Organisa, ni Dian Castillo, kada kayo amin kakabsat kin gayam ni Maria Teresa Pisilaw, happy watching, sinupay, ni Lynn Domingo, ni Eliani, ni Marie Teresa Silaw, da kayo amin kakabsat nga 24 nga naka-online. Unang TTY ko na ni Marinel Rawatos. Parang dengupom. Lakay apilay, magmag na agkat katay. May sa abading tiagik ikis nagpandiling, pigis-pigis, taray lakay apilay, magmag na. Hello, Lynn Domingo, awa ng kakabsat. Nakadamin na ganyan. Dunggan nyo Dunggan nyo kiti kayo na ganyan. Dunggan nyo kiti na ganyan ako ni Marjorie Mabun, ni 2020, Lynn Domingo, LB Pasqua, Perlita Glipa, Matias, Teresa Pisilaw, Jan Padua, Taraki Tiamianan, ni Marinel Rawatos, Dayan Castillo, Maribel Lizardo, Melgate Tolentino, Catherine Cantor, Glenn Molina, Jennifer Repalar, Angelina Cortez, Ethel Coles, May Orita, Melanie Organisa, Joby Pablo, Ruby Galapon, Marilyn Castañeda, ni Arceli Lizardo, ni Hamad Alaibani, Jenny Lover, ni Evelyn Talbo, ni Inday Badiday. Kakabsat. Dagito ya po iti lumaban, iti spin. Speed kakabsat ken kagayem. Hello, kada kayo aming kakabsat. Nang kayo na po, rabi, dito Europon, alas 9:05 iti rabi dito yaya May. Merry Christmasan. 15 tatan, doon bigatan dito eh. Kita natyag pukaw, idungum na pukawin, kitni ayat nakiltayen. Ayat nakiltayen ka na. Apay di kayo pay nangan, ama nang kami, nisukat nga inclose ko tatay nang kami, nang kami ngimunan. Tatay inclose ko nang kami. Dito'y pusok at may-maysa. Okay, ag may-maysa, pusok ng may-maysa. Nya tatamami Sunday nya. Monday evening live ko na nakakabsat. Sabong nakalisang pagkita, bituin ka iti agsapa, yak tunay talin. Hello, kure ka May Besamot. Hello to May Besamot, maglaki din May. Kasi 12:05 midnight dito yan sir ka na ni Hamad. Hello May Besamot, baka mabak ni Baby Besamot. Hello May Besamot, nainyat ka May. Hello sir, good evening. Ayang kakabsat, pasensya na, late na ko, okay lang. At least si Mirip ka. Sample naman ako dati spin ko, sample pa lang Busy sir. At least nakaida kayo. 2 hours met ba tayo sis Ruby Galapon. Testing nga po spin na wheel tayo. Testing.
Oh, kita mo Catherine Cantor si kati ayan na Monday evening live ng testing mode. Oh, ready. Noong kaganda Oh, Catherine Cantor testing kasi kati na ito do. Isaganam tabagin iti trabaho Tatalang Best Simon. Busy tatalang pa na. Biagmut na talingen Oh, Kati. Si kati testing na. Pangyadan aserken ay wen pudnuun Apo nagadon ko na. Anatalget no naagawa Nagadon nagado kayo. Anapatek Apo nagadon. aglalun Nyatan, tinesting ko Apo Catherine Cantor matan. Di bumurong amabiit panagasenso Mano kaya amin? Dito'y Hawaii ay wen dito'y Hawaii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 kayo amin kakabsat. Ipay-pay sumutan na kuya. 10 lang dali mo si kakatimat. Napintas dati talaga si kayo. Oh. Talagang awan iti sweetie na. Noong kagandaten Kure kayo po ta nayunak pa dati minutes na sanak to ag-spin. iti trabaho anapate In-spin ko man in trial ko ni Teresa PC lao. Tina ito do. Maya dato yung pagitudo no situ buyok. Ibagam ti imutot ko na naka spin mo ka. Imutot nilin dimuingo ko na. iti trabaho anapateg aglalun saan ka unay amabisyo di bumurong amabiit panagasenso dito'y Hawaii ay wen dito'y Hawaii ipanagbiag ay wen Dapat nabatbate pong 22 nga minutos sakbaya pong agpakadato ng mutibiyang nalpas ko na pati 2 oras iso magyamayaman ang katakay amin nga nagbuya. Na? dito'y Hawaii Kuri ka, excited pa ni Mami mag-spinan. Ipanagbiag ay wen Okay. Inka at saldet Happy birthday to Ruby P. Galapon. Advance happy birthday to you. Hanggang hamulangan halangan ay dalo ni Nanang Muidin ngayon yan na kati 25. Hangko mga Ruby tinagam mo Christmas. Ispin na yan ko na ni Diang Castilla. Awan tatani ng Adelina Diang Castillo pa yung awan ni nang tata ngag present 24 nga naka-online kakabsat ayan di 24 nga naka-online ayan na dayay apay nagadap mo tayo aha 24 ako nga naka-online spin na yan thank you yang kakabsat thank you kano kakabsat igumintang user nabayag kami na po nga nakatukaw kini Mami May di ka wala mang isala kanyamin Adayo J25 sir nakaturog ang host basit kanuturog na idirabii when man sir tatasanak pa nga nakaturog ko na LB Pasqua so nagmaya tatugtog ko na ni Ruby Galapon. Okay, ready ako. I-spin ko ito yung muna ang mga bak. 50 pesos free lot. 26 ako nga naka-online. Please, thumbs up. Share, and thumbs up. At dagito yapo iti siyak nga tan ko na niya Melanie organisa kung ano nakaturog kanading 27 nga naka-online manang Angelina kini ay ading Melanie Conte organisa igsala kayo
marwam kan. Kung naman yung manang Angelina Carter. Alamanan ko no talaga nga gasat na talaga ko 27 million in the house. Isala yu pa sir ko na. Isala mi kini Mami May. Ready. Kita isala yu pa yapo ta. Erin naka-ready na. Nakpay agsimpa sir pagidan miken tay kapsat ko. Si pila igam na. Po, si pila igam na ka na. Ala ko, pamangkang ka na pa i-sping kon, kung baka mga baka manin, kita man na po na iti at nagasap na tangarabi. First winner. Talmaga Mami May. First honor. Evelyn Talbo at the count of 10. 1. Evelyn Talbo, Evelyn Talbo manin. 2. 3. 4. 5. Evelyn Talbo. Sinadya ako'y buya ti balasang. Mami, isurat mo man. Evelyn Talbo ita sa Marono. Evelyn Talbo present ko na dancer. Maring ko akan lidaw, naglignos na pintas ka, aglalong umisen ka, malukoy day tuirik na. Ayan, Evelyn Talbo, tapos sitigit. Ayan, Evelyn Talbo, present, nagswerten ka no. Ruby manin apay nagparornagan ni Evelyn. Nagruwartinagan ni Evelyn talaga. Evelyn Talbo, first winner kakabsat. Next, talagang ada swerte na tatay. Next, number 2, winner, TG 50 pesos kakabsat. Okay, Rumwaren pengpingakaladan. Dayang Castillo kakabsat ken kagayem. Dian Castillo. Dian Castillo dapat ini naga na. Dapat ina. Oh. Talagang ayan. Present. Ni Dayang Castillo, Mami, pag-iba-iba mo. Frederick ko na. Yes, ito yung masuk. Ayan, congratulations to Dayang Castillo. Baga na nagswerten ko na nakaisong mo gayam tinaswerte mo. Ni Dayang Castillo, swerte lang ko na. Apo nagswerte, dancer ko na ni LV Pasqua. So, pay, maya, dati si kayo. Waray 20 ti-spin ko dito into no December 25 tano maya nga talaga dati nga pagpa-spinan agtawag tay lakay ko kung na ni Melanie o ganisa guray ka ta baka mahalanak ko na Thank you kada kayo amin na po mga buya tasapay ta into no bigat ngumato iti dua kasok ti WH ko Baguio Latan nabsog kaming katkatawa ko na ni Ruby Galapang. Okay, may katlo apong winner tayo. May katlo ti winner tayo kakabsat. Ayun dyan mo binura na gijayan na babakan. Ay ko kayo hangkong nalipat ang binura gijayan na abak. No may tudong gijayan na abak nga dua. Kayat na sa won tabla. Kahang ko binuran. Ni Evelyn Talbo kini Dian Castillo hangkong binura na ganda iso nga jakamon. Iso nga tabla no ka.
Apa yung mga bat may katnagan na. Tuwan ko mangam nalipatak ko katagdaman. Ikato ko dinagan na. May katnagan na ta. Mamindwa ka mga bat nukuan si kamot. Frederick. Ni Evelyn Talbo, baka ito doon naman iso nga baka porlata na kito ino pamindwa. Okay, third winner kakabsat. When delete mo sir kana na kumana nga Angelina Cortez. Third kakabsat. Ni lover. Loading mama. Chenny Lover 2, Chenny Lover 3, Chenny Lover 4, Chenny Lover 5, Chenny Lover 6, Chenny Lover 7, Chenny Lover 8, Chenny Lover 9, Chenny Lover 10, nakaturogon iso na Tay Awan, Chenny Lover. Sayang Chenny Lover. Ano? Dyan, Chenny Lover. Okay. Dyan. Okay, 20, umay kang maruleta ka no. May katlo apo nga nangabak, awan ni Chenny Lover, go. Pangital ka, daytoy puso, biyak ko, ito Marjorie Mabun 1, Marjorie Mabun 2. Hello, gwapo balong. Marjorie Mabun 3, Marjorie Mabun 4, Marjorie Mabun 5, Marjorie Mabun 6, say present, Marjorie Mabun 7, say present, Marjorie Mabun, Marjorie Mabun 8, Marjorie Mabun 9, Marjorie Mabun present, awan. Marjorie Mabun 10, nakaturogon, lagi na inaw. Ni Marjorie Mabun kakabsat, awan iso na nakaturog siguro, uno adenobra na. May cut manin kakabsat iso na. Okay. Next, may kalong winner kakabsat ken gagayem. Say present if you are present, 27 nga na online. Dayo. 2020. Apo, 2020 manin. Dati nangabat di tabi man na nato yan. 2020. Wow, ada, dua, nakalusuten. 2022. 2023. 2024. Say present, 2025. Apo, upat na. Nakaduwa ka so dato yun, balasangan kakabsat. 2020, nagpaspas. Present! Manin ko. Apo, 2020 talagang agragsak. Nagati ubing, di kaya yan yung. Agiti padawata may load. Agasam tata. Hangko pa na ilolod ati 150 na kakabsat. Nangaba manin 50, duwa gasot. Apo manin 2020 ni 2020 ni Eliano Domingo, Lorna Domingo, ni sino dahil may sa Evelyn Domingo, Evelyn Talbo. Apo Marjorie, napana Marjorie, napakay mismo. Nabunot ka Marjorie. Ay Marjorie, thank you 2020 kakabsat ken kagayem. Marjorie, nabunot ka, awang ka mat, napakay mismo, sayang. Present
present ko na nakabilang na sa nga pulon ada pa rimuaran nga kasukaanan. Ay, siguro na irodop dati balasa. May kapata po nga mga bakit 50 pesos preload. Present ko na nako. Ano? 2020. Na? Why? Nekat ni 2013. Sayang sis. Agore ka Marjorie mabunta iyad ka uri ka nangabag. Baka maalam. Nag-present iso nga i-open ko man na Marjorie. Okay, better next time kuno ni Lynn Domingo kakabsat. Okay, next last winner of 50 pesos nag-loading mid-sir ko. Nag-loading ka na, nag-loading ngumana na ipan, nagbuybuya gayam dati balasang. Hanga madanagan tayin sublik ginagam mo. Sukatak tinagan ko ti Evelyn 2020. Evelyn Talbo nangaba mo hindi ka nung aldawan 2020 nangaba di rabi nangaba di na minsan pa so nga da kayo sukat kang sinagan nyo kakabsat baka datanagan nyo iti agmalas so kataksanagan ko ti Evelyn Talbo kang 2020 ka na nakailok mo it ka na supay siyempre dagiti nga nagnaga na po 2020 Evelyn Talbo Eliane Domingo dagito tag-sorting nga nagang kakabsat na agbaba niya lata na tao ko na ni Manang Angelina Cortez last kakabsat last 50 pesos preload kakabsat ken gayem yadang Inday Badiday 1 at the count of 10 Inday Badiday 2 ada pala dyan sa'yo kakapsat no nakaturog ni Inday Badiday yan Inday Badiday 3 sige ka tumawag nila kay Kun guri ka lakay ka madama na papa-spin ka na hello to Inday Badiday 3 Inday Badiday 4 Inday Badiday ipariko summit na ganjay 40-40 okay ipankonsa ko na met ninagan nga 7 Inday Badiday 8 Inday Badiday 9 Inday Badiday 10 okay tabla po Inday Badiday kakabsat ken gayem ada pa dyan sayo kakabsat dapay nabatbati po nga 6 nga minutos Sislina Cortez katkatawa da kakabsat okay basol mo tangka nag-present dahito na po iti maudi nga mga bakit 50 pesos preload Inday Badiday ay sunang awan last winner kakabsat hangag parang may urita absent kakabsat ni may urita ay sukatak na pa ako ti 40-40 ni mami may aputin na nga ba ni may urita kakabsat present ako mami nangabak ka ba na yung kakabsat yan kakabsat dagiti aputi upat nga nangabak iti saksi 50 preload nakaturugan tikaw kawilandan nakaturugan ni Mayorita kaw kawilandan kakabsat apo swerte mading may nagasat pan ni ati may ka daw okay nakaturog ko na daga present ko na naman at kakabsat awan nakaturugan talo ko na daw ayan present ko na nga sigod no kaabay ko apo kung ano hanabuybuya ka baliwak ko mag 24 po nga naka-online. Thank you very much kada kayo aming kakabsat.
Thank you sa ulitin, Hamadalay Bani, Lina Cortez. Agyaman na kada kayo amin na po kaabsat ken gagayem nga naka-online. Sapay ko maputa, ada kayo tumanin no Rabino Bigat kakabsat. Iti sumarano nga pa nag-live stream mo tibiyang. Thank you po iti panakitakta ko na yun iyo kada kami. Nga nobyo kon nobya dito nga nakatugaw kada kayo amin kakabsat. Dapat na batbati po nga upat nga minutos. Jan Padua, ano po, maminsan manin sir, awan gasat. Api, ni Jan Padua, di ba hala? Naala ni Jan Padua? Ito na sumarunong mo naman na po. Danto manin, ito na sumarunong mag-live na. Agyaman na kada kayo aming kakabsat ken kagayan. Sweetie kemet ni Ate Mai sir, kung nangyari dito. So pa, kung ano nakikita ang kayo present, kung naninsikitan na napaspas pa yung malas 4 tapi nabatbating nga 3 nga minutos kakabsat. Nuwad na nagan ni Ate May adamet nagan ko swerte ko na ni Diang Castillo. Noon na idi nangabak sa kadamo nagamo di manin. Dagdi aputi winners tayo iti daytoy nga rabi. Ni Evelyn Talbo, ni Frederick Castillo, ni 2020 ken ni Mami May. Hanap pa yung surat tinagan na dito yun eh. Surat mo Mami tano malipatan. Nagdi aputi hang kupay nalodan ni Minda Rebolyo sa gasot. Ni Jan Padua 50. Ni Hamad Mubarak ni Hamad Mubarak isumo lang ti 2020 daytoy. Dua gasot. Ni Evelyn Talbo 50, ni Frederick Castillo 50, kin ni Mami May dagitoy lang nga puti utang ko nga load. Iso nga padaanan nyo iti panakailod da. Dagiti nga bakti kalman sigurado no bigat. Ya kamuno mapaludak dagiti nga baktata into no bigat mo no mapaludak nya. Awan danag na palawlawan. 4 5 700. 18 million in the house. Thank you very much kada kayo. Amin na po. Agyamayaman kami. Good night kakapsat ken kagayem. Good night sir. Ma'am May Ruby Pigalapon. Happy Merry Christmas sa Ruby Pigalapon. Ang kabatanagang tag posak madamdaman. Yan. Kaya man nakapot yan anos yun, naimbag nga rabi yun, naimbag nga aldaw, marinel rawato sagpaimbag ka, nakitam data bukol mo ka masapul nga pauppuson narigatan kasi no ha gumpas data baka adayunag agkwad agbalay tay daran nya. Thank you kada kayo amin na po. Nang taktak unay na i-continue mo tibiyang agyamayaman na unay ti ado-ado ta barbarag mabigat napinta sa po ti makita ka po nga WH na iso nga agyamayaman na kada kayo amin. Yan tapay na batbati nga 20 minutos sagbay nga malpas 2 nga oras. Hello, thank you Ma'am Mayorita kano. Agtrabaho kayo nga mga bakit. Agpamarato kayo nga mga nga bakit kakapsat. Bumarata kayo kini Hamad uno ni 2020 ta. Dua gasot di nabaktan. Dua gasot di nakapondo kanyak. Di 2020 kakapsat kigaya. Nakiltay nga ayat ka na. Keltay ngaya. Dahil na po ti mauding sagot ang musika kada kayo amin. Thank you very much. Kakabsatin para kitakta ko na yun na iyo. Kantin mo tibiyang agyamayaman ako na yate ado po. Ruby Pigalapon. Basta pasa ipa. Okay. Kamti ko na pa. May mayat ay naanat ako
dayo ti disgrasya na pinpintas itirik na aglalon babalasan iti kadendenam amangan mo sumruka manungket agpabilik ka tatay bunada ngay sarita Bye-bye, kakapsat. Bye-bye! Thank you very much for watching. Thank you kada kayo amin kakapsat. Ito manin nubigat, apo. Pakian-anos yun tumanin tagbuya habang pangalalaan nyo tituro nyo. Bye-bye! Merry Christmas and God bless kada kayo amin. Bye-bye!